Hyper kayo. Hey guys, I am CJestrada. Welcome back to my channel. Today is January 15, 2023, and today is the Sinulog Day after 2 years not having the street dancing and grand ritual, Mardi Parade and Mardi Gras. So it's pretty exciting, and let's see if we still have the energy to go and enjoy the event. Before that, don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Time check, 11:30, and we are still here at Plaza Independencia. Mangita sa minug paniud to kay gutom na kaayo before may muato sa SRP. Not offering a rice there is angkas. So let's go. Anong pizza na? Kaya yung sama dapat muluhod ka na. Dapat muluhod ka. Muluhod ka ano ka dapat. Siguro naman nagili mo. May Pagbudots day. Tanay mga ano tayo, gutom na kaayo. Tanay gutom na kaayo. Time check 12:06 and we are heading to SRP kay mutan pa kami sa street parade. Yeah. Maybe magkuha lang siguro may mag-angkas lang siguro may. Sa libre ra ang angkas. Let's go. Saan? Manguli na ta? Manguli na ta? Manguli na? Hindi na. Muli na daw ta. Dati mo per 100. It's in you. Kinala po mukha energetic? Ay nako, Those were the days. It's very hot in the Philippines. There's a lot of people here. What are we doing? Actually, we're gonna enjoy after. I don't know. It's very hot. Wala na naglapok-lapok na rin. Kaya 50 na inita. The land is finally dry. Uy, kada kang magtao, uy. What's this? May mga pulis. Asa na, uy? Sud. We're now here at SMC site, Cebu. Wala pa. Malingaw sa puwente nga. Di ba na may steak? Galingaw namin dito eh. Hindi namin kinahalang wato gawas para mag-fit in your mga goers problem. So what is your 3 steps for you to become a TikTokerism minimalist? Okay. Minimalist. First step. 1 and 2. Tao mo lagi ito. 1. Next step. Power Ranger. Round hands. Lotus flower. Pwede na sa round hand. Second step. Yan pa lang. Talo. In that case, Tuhan. kailangan ang bati yung ulo, ang dungan. Yan pa lang ang step. Oh. So, ano siya ang tulong ka step? 1, 2. More atong content for today's video. What's up, Seaside? Pizza yan! What up? Wala ko energy. So karong adlaw guys. Diba? Magayan ko din. Taga-asa mo. Luman ba sa kanan? Ah.
Kana tayo paglabay nila Heineken ba? Hindi na isod. Grabe siyang energy mo. Lagi. Takas ng energy. Kanina, thank you. Tagasa mo? Ganyawan. Ay, nayawan? Nayawan din. Tagasa mo? Labangon. Punta lang. Alay. Mga cool kids. Uncle. Vlog. Pinahan mo? Timing niya pag-record ako. Time check. Alas 4:46. O ang inyong mga uncle, mga auntie. Kapoy na, Charlo. Pangkapoy na. Mga tao, lechon. Lechon ang musnaks karon. Pilingin ako. Pilingin sa dam. Mana? Ko bibisag dili na ako. Airdrop palihog maloy. Airdrop kita guys. Kaya na ako siya. Paano din yun? Ang airdrop na juga yan ay. Pag wala pa tayo na human ang sinulog! Yeah! Nakakit na sa gano'n. Hi guys, so we're here at Il Corso and we are going to find dinner kay bisang asa kay puno kaayo and naaday fireworks later at 7 p.m. here, so we will watch that out. Muna niya ang Il Corso guys.
how does it feel that Sinulog Grand Parade is back? It feels surreal for me. Wow, kadungan is lakaon. Amazing! Time check. Alas 8:38. And we just lagi lubat. Ako lubat na. Same. So we're here at SMC side and we just walked from Il Corso. Ila, noon sa naman yun. Lubat na Il yan. Corso. Kalimot naman. I'm very lobat na. Hi, ma. Hi ma, hi pa. Yara, panawag, ma. Welcome to my guys. Lobat naman ko eh. Nakita may og spot para matanaw sa fireworks. Fireworks? Kay Asa ka fireworks? wala na may fireworks sa SM City. So ari na sa seaside. Ari ko na ta. Wala, mga gores na gino. Lord. Hangad ra daw kay ta, sir. Hangan ra kayo. Instruction? Wala, makamiss ang festivity. Mga pisti. Oh, mga... Ay, lagi ni Padol ba? Ay, di ba, ako pong talan ako, be. Kasi na-miss mo sinulog. Wala lang. Kampoy Basta di lang. ano yun. Na-miss di mo sinulog. I'm too old for this shit. Oh. Ay, maulit na taon. It's too old for this shit. Bullshit. Ano yung masasabi? Ano yung masasabi mo sa sinulog na nasa SRP? Mainit. Mainit. Sa kita mo yung mukha. Ano no Tagalog mo ko? Ang bugdi mo. Para ako kung aping o Lahi mo matik ng mga siya blush ko. Pero hapos murag ka ng panit sa lechon. sige ko na to. Ikaw sa $5. Ikaw layon no. Layon no. Ini pangutan. Manay, kapoy. It's so tiring, you know. So tiring. Because you're walking. If you have a bad day, take a sad song and turn it around. Kapag bitaw. Pero worth it man po kay kamo man ang kuyo. Sorry, sir. Ako din nunod-nunod. Wow. Benton. Shareholder ba effective mo? How ba na? No. Pasay. Wow. More. Pet señor. Pet señor. Pet señor. Pet señor. Hey. Go. Senyor kang lolo